amasan hi YouTube channel vezo se na bonun chibai tu hen Ukeng Gal hong kipat dan le narrative zat chom chom ho le Eimite khanset na ho ti topic mang chain chom cha holimutin Germany gama Hitler dictator hi na noisa Nazi party in by ahin hob laivin Minister of Propaganda kiti khat ananevin amahi Joseph Goebbels ahin amahin a lie told 1,000 times becomes the truth atin zo avel vela sang be isele thuta hong soe atin hiti bang ma chun Hitlerin jong ale khabuzi men kam kiti achun concept of big lie ti khat anazi in anasejin hichip se ham tele ordinary peoples are more likely to believe a big lie than a small lie atin milham ho chun big lie zo len ta zo thupi ta kise hi zo neo cha sangin ata san zo ve atin abanin if a lie is repeated consistently people may accept it as true atin zo kise chu avel vela hin sei teng le mi te hin thuta bangin agel zi tai atin he chi to ki bang chen hin ei mi te zong ipui pa khang lai ba panin zo zong in na sei jivin thu du thu sam sei te in hivin inop nomin thil lo khan zong aum to bain igel jivin i seuvin avevelin i sevin adin hichi kani kham ho tidham ganja kham ho tiding ham ai lova le hitia dendrai hi ho chun ahung kham tengule anom nom tha sunga leng lu novin anom nom priti jinta to lum khomin anom nom rani mukherjee to akingai jin alum khomovin alung thima agel chu thuta bangin agel jivin ahung kham tengule hechi to bang ma hin ei miten jong nom nom thu i sevin aum lo khan jong i sevin aum bangin igelovin hita thu imo se galmite boldan hitin ki bole phading tia ina seu kha jong hintin ai lovale ina bol ta taw jong phabeb jong mintin hita zo i hin seva zo i se teo i hon jong ikita sanuwa hita ema zo se ema ni hin ta sanu tia thu hin mo se ho hi achai na in galmite hin thuta bangin hin gelovin hin Eimite khanset na ho ti hin a hin mel chiuvin akhang khang hung chen hi lamon Eimite khanset na hi ti a hin mel chi ho hu thuta banga a hin gel phanovin akhang in ki hilna na hin nevin achai na lekha bu chan ge na hin suvin kukiten ipui pa teo ana su gen theinau ana bol gen theinau tin lekha bu chan gen jong hin suvin hi chi ho ma hi ti jong i het nuwa pha hin tin Eimite khanset no ho hi ka gel le atam zo hi hita mo thu ki seding in ka gelin aje chu hiti lom loma na ki khanseding ham tin na phat jong omji na hin la ana ki hiti jong hinante tuai hom i hin dan ho tua mi phabem ho hin dan i venal hiti jong ana ki hi khat hinante ti dan ong gel dan om thejin ipui pa teu hi hita an khan sima mau mi gal hang jong hi win ki cha jong na nei pu win zolal jong na nei pu win ade ni chi ukeng de te bang hi ananok bol ma mau jong hin tin ukeng de te la jong milong ho le tangkhul ho hi ananop tham ma jong hin tin tangkhul ho hin tu ni chan ge jin ta to na le thu chi to bana sevin van gam jong ku ki ho aum diu le no hi bein te ativin cha panai o iphem kha chu hinan te ti kha jong gel the khanin omin hiti chun Eimiten thuzo ai lo la mo ham mo se ai ni gel je vai mel chi lo ham ukeng te hin ana mel chi ma win hi cho i khan chen ho hi aban banin si hin seu tin ngai thau tin a hi mong hinam a hi lowale a ki mo se ham ti ema personal judgment hi tam tin hi jong le tua ka hin se te hi ka hin se ding te hi ukeng ten le khabu chan ge asunuwa amoho sunga kitil kho na le phubala nom na lunggel ni ni dinga hi hitia hi hung ki hilo akhang khanga hung ki hilo hi win masang laijin ipui pa teo khang laijin maring te to lampia ki tu tiengule ating khunu ipui pa te win ating khunu hi maring pa akeng phang songa asunuwin ala akeng lang kha jong akeng in atot piwin abanin ahitin avevin kana khun gino atipanovin amo aki chama mawin hitin
ama ho hin khongjai ho to lampia ikitu dinga le ikipel sangin lampia kitu sangin lamsa lam thanga len tha amo lampiot aphazoi ti hin aseihou vin te a hin sei pe pe a khangkai te a hin sei pe pe hin abanin milong ho adin zaliang rong ti ho hi amo hi ipui paten ananoi se ma zong hintin milong te ivole akizole ativen ipi se na ham tile milong te hi ipui paten anavo wale khaten akichat jewa hi pangam lo kina pi ngam lo hi jewa hi kido jeng wa chaina le amai pha ve wa akipa panding ave wa avo pa to hin kiloi wa hita hi kukitian zaliang rong te milong te avo ngi le avo pa to hin loi cha loi phata hung hi jiu ei ti ja milong te ivole akizole ana ti hin abanin tangkhul ho hi tu ni chana hi hamle pau ki banglo a hi vin common in chu khat ani na vin hin la hamle pau ki banglo khojat khochom choma cheng an hi vin hiti hin kholien hon khoneu ho agabulu tengule khoneu te hi athiding athigam ding eile lo ki halgam ding to banga din muna ahungum tengule kukite ho aga ko jivin e hu do vin tin kukite koma aga thum jivin aga taw jivin aile kuki pa chun aga hu do tengle kholien pa jong tamta thanin khoneu pa jong tamta kholien pan anatha so ho khu khonungle kukiten ei tha naw ti hin aseive akitin khanglui te hin kholien pan tangkhul khoneu pa aga bulua mi tamta aga tha a athigam ding ko na hi phana kuki pa aga kowa khoneu ban kuki pa jong gachia khoneu pa hu na dinga kholien pa anadala anakidopia tamta atha hechi ho ani nia khoneu pa jong thi kholien pa jong thi ani nia hi kuki te tha ta kuki te hi ana min se so hi ti jong ana kiseumin emiten ibola hi tia hi khoneu pa ga hu ham ti hi do na kha jom the in hin la hi cho hi khanglui mi te seidanin kho khat aga hu do tiengule hi cha hu do gam teu hi kho teu hin khonung le protection money ti ding ham na a hu do man tax kai ana pi jiu hin hi ja chu ana hu do jiu hin abanin naga te hi ukeng te hi esante lengpa dolai ti khu ipiti sedam lang ti dam lengpa ki to sa asu ten apu jiu ho masang la gari anom lo hi ja ho naga ten leng me esante dolai anapu jewa kukitian jong house pu dolai chu naga te apu sa jiu hin chi a seidan cha chom chom aumin ukeng te hin enoi se jewa ipu dolai a house te dolai ipu so he ti jivin in la abang khat seidanin kiza vet sana ki dei sana le ki ngai lut vet sana apu jiu he ti loi jong min in la ama hon le kha bo bi ho hin su tieng ul aselang langin anaga ten Eimite a hin vet dana deu Eimite chunga lung han na deu phuba la nom na lung gial ani thena deu in hitin thilza chom chu bin a seivin abanian tangkhul te ho de bang hi tangkhul ho ngal penga chemga ta be jiu ti ha kisi chem ho abul to hong ki lose tieng le tangkhul ho ko wa angal penga chu chemga atta de jiu ta anaki bol gen the dan in seivin ta ham zo ham du tu sama ki se ham ti wang hi approve na diom pon hin la amon a sei wa hin abanin cha sat hau saho athi ni le tangkhul ho ko sa jiu tangkhul ho a ko sa jiu omdan ko sa ti sui pham te la ko sa mi athi ni le ako kilaya hi cha ako kilai na sa ki that ho ako kilai na sa ki that ho ko sa ki tin cha sat hau saho khara thi le tangkhul ho khat ki that ti na da na ite ana chi hin amon jong hiti hin a hin sei to akhang khaina hin sevin emiten la akiha he bepon he wai sei lo ham ai lawal amon aum lo khada seu ham ti jong approve de dan the lo hin abanin e sante lengpa chandrakitin cha san house pu ana sola naga hotam ta ana bulusa in zani wal ana hal ha mi som ngawal ana tha hi chi cha sat pa ki ngolawa emite hong ki ngo ti jong ana umin hita hi Eimite jong masang lai pana mercenaries to bang in hi win ipui pa te gal hang hi je win min
galte do dingin anagoi jivin sumle pa na pe jivin bule bal na pe jivin hita na ki umahin ma ho mi zala som nga val ki thana hu som ne ni val anaki hal hiti ja chu mauten am ho pa wa ku ki te ko samei atiu meng cha hi ve meng cha tu bang hi ve ti ana sei wa hin hiti maute ki thana mun khana hin mi tam tha wal be se jevin athi san hi tui lonin alonge ti zong ana sei khavin santing khwa zong Eimite judu an hi zewa hi milong te zuhon an thiam ba santing khwa milong khat zuhon ding bawana chen so ti zong min che zu hon sa wa zungo ho hon sa wa adu phat phanul aga ki dom jiu kham jiu ano balena ano ba de jiu ai wanga ji milong pa hi Eimite to cheng khom ngai loi zong le zuhon athem ja ho khosunga chen so ti ho anomin abanien zampi pa pu khotin thang pukil kho kitipa hi athinia nisagi ki koi athilong nisagi ki koya milong nunga hon apheng ap so tian ki sejin ji zampi pa in sumi te ki dong le thu chen umin tin ai ding ham hilo ding ham chawang hi ai nei anahi mei te in aji chu pu khotin thang hi gal hang mi ta na hin aku akele keu se lova milong ho zong angami te ka la pada ana hu to thu sim aumin chi hi ama thinia ama zana vet sana milong nunga ho apheng ap so athilong chu apheng ap so nisagi sum ki koi ipui pa teu khang lai hi mi thi teng la na ki mo vui pai pai lo hin phat so ta na ki koi ji abang khati me a em gem ji ba em gem ai me a em phan le hin a thau long ho hu chanu ten su thing ji ti khat khang li ten in si pi kha khat zo ka hen ti chun phat chom khat zo win nagate hitin ki phin na hin nei ven hi le India independent zo lang elo le British te hung lai phat in zo Eimite hin na noi si wal bal zo hin tin ki hon su thip na wing e chi na go ho man cha le sum ni pi win tin zo ta thu sei na khat ti dam dialogue khat no ma khain so apana hi Eimite hin ina noi si danu i ba chai na sim lo danu e ki bol cha le zo sa he tia ina zo danu hi ita khang thu ho le khabu chom ki ji ho ai lo vale te se te word of mouth apana no he the in chinaga te hi methal ni pi wale kyon ka su thi de ka zo de ha ti ben hi dialogue apana hi pi hung thiam te le NSN IMT hin adia mo wa pa hin ku ki te hi Indian Army ten training apiu sumle pa apiu in kem sa apiu icha chu ama ho to ki thua ki ho ikabu atiana sevin abangin ro te hin scroll segi apiwa ku ki thinoi mi ho gal man cha dinga chowa naga te do dinga ki sao ki ko ti zomin chi naga ho keu se lova emi ki se na zomin ke are te hin ke ne te to bang thil bolin zo ana ngo khaven ti hin galte ina noi se be se win in ha noi se be se jewa hi tu khanga hi Eimite masang lai to bang I hin hinuwa ipui pa teo khang lai in ha to bang wa ha ding ai ki gel jewa hi tu hi ipi tiu tam Samson Bible Samson to banga ipui pa teo khang lai hi isamu na sawa I bol ki zowa tu khanga hi isamu sau talo sam ki chep chomta Samson asam talo ichidin munai denova ain la ilung gel hi Samson sam sao lai lung put iput na lai ti ho hi hin I boi nau abanin nagate ki phina hong ki pat chun Eimite chu hin ahung ha hi movin ahung phubala nom na lung gel hi ne vin hi ti chun Eimite jong ai ma cha la hi lo bol do loading ala la ne ding ala ipiham pai ding ala sa ki ti ho to banga anaki o mahin naga ho do de ku ki boys commando KBC ti khana abani pi tiam ke talo
tameng long a milong ho makui kiti in som ko velehin putin tongin anabuluin mi zaniwal ana thade ti hin milong hona sevin hin la record chom ho le ipui pa teu amo se danin mi som se gi vel be ba hi ativin hichi makui langa hin liang mai te nunga khat a ho hal pe zo wa liang mai te nunga khat anoi te ni anoi a thla pe wa khanu chu na sa wala pen chu ko kiten anui sa do ve ti zo amon record abol ti chu lekha hin jiwa a khang ki hil na hin niwin hi cho hi a hin sim do tiangole khang tha ten Eimite chunga hi lung han na ta hin ni chung hi ti jong het poimoin hita mi a tha wa hi alol atan pi jiwin alol hin tan pi tiang le pi ti tam te le ki chawal wa alola khu a khut hitan koi a khut alol ki ven ta khut hun koi chu a khut jong a sa tan pe wa a khut leitu la hi khut zung dim jeng thi san jong ta lung jeng a he tin amon recordable vin hi cho hi khanga hung chi ai tia hi Hitler te propaganda ki sei to banga a lie told 1,000 times become truth tia hi hungum to hin ka gel le I am ten jong minister of propaganda ipi propaganda kilon sara ti do mi pi do ham ane nga mo ham ti jong gel the khamset hin ti chen british te langa na pan jewin chiru te khu khon sa khul kiti khat emiten ana buluwon mi somni le gop ana kithanen tin kitha ki man ana jeng jongin british khanglain esan lengpa british ana ki thu pi ja zampi pa lung hang be sa manipur lengpa chu ke kahi ana ti jeng hin ki phat sa to challenge to amagama chu hang san jeng hat jeng ana hin ti chon ama ho milong te khang thua hypo zadonang anati ti hi ama hi british ten anama no hin ama chu 1928 kuma pianga puiluan kiti khomi a hin aminta chu mazat duanang a hin ama milong ten ata sandan wa hi kumni hina hi gamanga gawa manga ahung le nunga hung kinung le a nui hewa hung kinung le a hoyan che ham tia do le aman tingkaw raguang atiu chungmang pathian ko ma ga che ka hin ama ko ma pana emi sa te wadi thu tam da ka gala hi tia hi ta doi thu sei to bang ni hin british te jong anadovin ama atunu ti deng ham akazinu rani gaidi lun jong ama azuin iti chu aman british te hin milong te koma kum khana tax cheng thum 3 rupees anadon chu anado dal ja kum som nil gup alhena hi kimana 29 August 1931 jingka lam pungup elo nil jingka lam pungu ma hi imfala hi khailia echa ki khaili jong hi milong den Eimite engo a hiun Eimite engo hin kukiten enamat kukiten thu ana pi le lewa british te ki thopi wa anama ne tien ten lamzo sia munzo sia Eimite e kingo in azola ka sei banga hi Eimiten kyon kanamat piu he kyon ta ka bolwa kanamat piu he kana bol piu he tia zukham khat ganja kham han ana sei mei the japana hi amon ahin ta sanovai ta akhang khanga hypo zadonang jong kukiten ita british te galte ana ki thopi wa anaman he tia hi amon ahin gin chan vai ta hung che hin tameng longgam kai za khosom thumle li ki hala mi zani le som ki le ko ki that iti chu milong te hin haukip meiri tia hi ana mel chiu haukip te khanset na meiri te ana mel chiu hin milong hon kukiten ena tha tam dan hi milong mi house jem hon hi a ki baw hu athi mi athi teng la hi baw khar thi teng la hi baw iti chu milong ten ne kukiten milong ho tha tam wal wa mi nei zo ho hi alolu kukiten asat tan diu aban tan diu jong le alol wa hi tam wala achemina buji lo he ti chan gen ten zu thu ana sei win a sei chu amon jo akita san win atila na sei hu ta san hi jong le
khang khang hung che le ahin ta sanu ti ding hime intin hi ka hin sei lo na hi ni khat tas mahal ka gachin atilin ka che til first time tu chana hi 22 23 ve lang che ka hitan mi khan hong le tas man ni che pio du da te le ka gachi pi jin first time ka gachin tourist guide khat kan line che pa chon phatain explain ei bolin sir lekha na na sim diwa hin tas mahal hi sajahanin mi sang som niwal na tong sang som niwal agoya kum som niwal asahin asa chaya lekha bua ki ji pe na hi chi mi asa pang ho zo se hi akhut abanta ne ati hin hi chu thudi lo he sajan hi mi phata hin aban mi hi tia mo tha lo ding hi hin la hi chi tas mahal ahin sa chaiwa aman mundang azo hi tabang sakit hawin te ati ja hi atu acha khanga changea ane dingu ane zo lo ding hela hi sana dangka na pia mun gamla ta na solmang he chu scribe lekha ji te hin te ka to banga hi akhut ki tan to banga ana se ana te ka ji wa hi to tua lekha bua hi akhut ki tan tia hung ki ji ai bo ve hatin ka gel ke no di ka sa thoven mi khuza lom lom hito bang in sa bai bola lengpan mo na nei lo akhut mo tan dingam lengpa dinga sumle pai ki thasam la hilova sana dangka thasam ding la hilova ale tua tourist guide pa se chu di nan te ti hat ka gelen he chi ja hi lie 1,000 times ti ho to banga Eimite jong izo zo ihin mo se yu izo zo imo se se teu ukeng ten ata asanu itai hong che le ku ki te khanset na khong zai te khanset na hau kip meri adu da ti ta hin mel chu hin abanin 1990s la ya naga te do dinga ku ki boys commando hung ki sim abanai te naga te to ikau hung phatalo aje chu ama ho hi homeland movement independent country de hivin it's independent country adinga hi ipien bolu tam tele achen na zu se hi solid naga hi ding naga pom ho bo hi ding naga pom ho lo ho igama pana del do ding aban le nagaland to manipura naga chen na ho zo si gom ding ti a hin it is on independent movement a hin del wa patnin boina kitha kimat agu gwa ki do na tivel ai lo ba le ipui pa khanglaya in khanset dan an mel chi ho phubala nom na lunggel hi nevin tin khat le khat phalem changa kolten chance pet dance ati to bangin tin phubala na angum le lein 1964 kuma tribal girls hostel all lambule na emi hon ana buluwa emi nunga ho ana pot do sawa naga numei somni le khat agalu piu rep agabolu hi chola amel hoi de sit mi nga ho hi ki ha re bal bala ho helawa omu ti zo amon amel chi uvin chi ho hi chi lekha bu chom choma hu ki son hin kenwang ipui patem asena kana za khapun new song kana sim khapun adep jong bi jong azivin adi hiding nam ti jong gel thei kham sen hin dailong ho in som sigi vel ki hala mi som ki that ching dai ho kim khat ki hala mi som ki that ti thil so tam ta no min tua kot len kho jong milong ho khu makan kitian hin in zo se ki hal ha mihem zo se ki thar gama tua ma ho gam me ma pana kilamang am ho gam hitalo emite gam hita am hon makan ti ho e hon tua kot len kitita ti hin am hon lekhabu hin amel chi ovin abanin mongzarong khuno ki halwa ma mi som thumli ku ki that lungsin be hela ki that kharam huwa mi somni zani le somnga ki that aho ki halwam emite khansit na aseidanwa goitang huwa in somsigi ligit ki hala mi zala somsigi gup ki that mayang khang khu in le lo ho zo se ki halwa ma mim le chang zo se ki halwam tivel hi ama ho khang thua amel chiu le lekha a hin ji ho a hin adang tam dang ki halwam
ani go kilapi agan cha ho kilapi kithat gam kinne tia hi tia tam ta aseihou hin abanin emi house hon avale tiangule milong le tangkhul ho ho zu adei za za da donun akhamun abanin achiang up lo tiangule dolaya pu sa jiwa ma dolaya chuna to ji ve ti zonga seven abang khan sedanin hi chi hi for silo kizana ngai lu na ve sana hi ti injola ka se banga cho hong hi a hin abanin first world war lai hin nagate mi sang ni to bang france gama labor coding an aga chiwin chi labor code aga china wa hi am ho chombe aki koi isolated aki koi a british state to hom lo amo a chombe a thilong thiding ti wa ki koi hu mi phabem zonga thivin ahung kinung levin nagalena naga club ti khat 1980 kumina hin dovin chi naga club hi british te ho phabem zonga na ki thu pi a hin chi naga club ahin ahin phu do zo uchun mokok chung muna cooperative store kiti dukan to bang khat a bolovin naga club minin dukan khat a bolvin hi chapan mi ho hin ho pi le levin hiten hongomin aile eche naga club te hin 10 January 1929 kumin Simon Commission koma naga te ading gamtum ana thumovin memorandum ana pivin echi memorandum ma pu lengjang ku ki kite khajong ana zawin ama hi tu ni chana Nagaland ten jong ana het jing ona mel chi jong hin pu lengjang Simon Commission koma memorandum pia naga club tiala na zawa hi ti jong het dinga pha hin iti chun nagate Christian hong hi uchun Nagalim for Christ kiti ahin che pivin gamtina force mangchan thalto mi Christian akisu sawin itin force ahin bolven aile hitia Christian hong hi to kilhonin Bible ahin simuven hila Bible zong iti dola hin lau tam ipui pa teu khanset na ho ahin mel chiwa e khang tha te chunga phubala nom na lungial hin neuwa am ho phata hong ki formu nam nation khat to banga naga nomenclature ahin pom cha hewa ang ki kop khom phan ba Eimite ki gom thelo ku kya ki gom thelo china ki gom thelo mizowa ki gom thelo in hi je ba hi mo jong hi chi phalem chang asawa Bible and numbers bung som thumle thum chang som nga le nga na pan sana he ho chunga hi hung ha him pano hin chi Bible chang ni pi se ham tele ahin la nang hon agama cheng mi ho nama sangu wa ko na del do lo wulle hung hiti ding hi nang ho na den sa ho chun na mit uwa dinga morzuma panguwa na pangpe uwa dinga linga pangdingu chule na che naw gam chu na su no phawa hung pang diu a hi tia hi it's a Bible verse mang cha ama ho le mo simina na neiba Eimite agama panai del do lo wa le tia hi Eimite ita del do di thagam di naga gama chen sa lo di ti to go na hin nei panu hin ta Eimite do ding tha chimi ding lungial hin nei panu het thei kha chuile amo a pastor ho a elders ho a evangelist ho chan gain hi chi Bible verse mang cha Eimite chunga gal do ding hi a thang sap a hi hi chun Eimite hi tu hin ki to mo de du zong lew han gal lai pha le hin ki pang khom jing imfala pana hyung jam do chu unity chu top level 100 degree hi jing tu hin unity chu freezing point minus in aum zin hin la ipui pau khang lai pana British ten in a mail chi win ve sanading in khonoma to Nagaland Kohima khokoma khonoma giti angami ti ho hin am hoi agol hangwa ki phasa ta hi win ni khat hi zuo khamna ba in Eimiten zampi khote anavovin a hele angami te zukham te anavo zevin angami te zong zampi bulu dingin ahung ki govin ale zampi pan zong kem sunga hen butun chang dim se na thunin hechi chang hechi chang zat pha kai ve na nga bale hungovin atin
ai ti zevin ama ho zong aki chawin ai la ahung ngam ta povin di chon chop pha jovin khodang dang ho to hong ki go movin zakhama lang ko ham to hong ki go movin ku ki te chunga gal bolding tia ahung ki sa pha novin british te noi pi se piu tam tele ku ki te hi thing chunga kang bui zam to bang hi ve khat na loi le a thing pum pi hung ki ling ding hung pang khom diu khat na loi la le a bona na loi tha ma sang hi khat jong na lo thei lo ding hi tia hi kang bui example ana pi wa ita ana sei pi ole angami te aki chawin hung bulu talovin sa hung thalovin chamna siam ve ti jong ita hi puipa te khang la ya mel chi na khat in a pan khom le in ha danu ti khanaumin abanin angami ten zaliang rong te ana bol gen thevin ana su gen thevin chang ar zo khokhal khu hung khal teng le kachana ga ho khuwa ahung kholai lengun ui cha a cha vo cha gan cha ne ho adu ade de athaduwin a fonuwin a neuwin zu a donuwin e ma cha sumle pai pelovin hitin a bolovin ali a khan set di dan chu pham te le anunga ho ade de alu piuwin abanin nupi kizinei sa ho mel ho esawle zan lai teng le ama nu lu pi dingin azipan me adet sawin azipa ma ya azinu lu piu tin tin ana omovin angami te ale khat ve hi thilso khat ana omin ni pham tela liang mai khat pa chun hi tia azinu angami pan alupi aman me adet chu hichilai ta in ki team zo lowin he cha khana line angami pa chu alu asanin a thitan hele angami te zong ang ki khomovin che zaliang rong te bulu dingin liang mai te khu bulu ding ang ki gongwin hele ama ho chu zampi pa ko ma gazamovin hu do dingin ele zampi pan che zaliang rong te liang mai te ke mi le sa hin hong bulu thelo de hong wa le ke to ki do de ati zen angami te hong tapon iti chun zampi pan zong angami te apanin protection tax ti to bangin ka ven bit manu tax ni pi du tin tax an lawin ai le khang hung che ni le chi zaliang rong te hin ahu do zewa tax italovin force ipui pa khang ba panai tia tax e na law tin ahilo lang itin ahin mel chi ben hi India in independence ahin muzo in 1949 zowachon manipur kam hi India hong hitan merger agreement hongumin abanin hills le valleys na hong ki hop henin assembly seat somale thum ahin hichalahin tribal stiadingin somleget akipin hichela hun tangkhulte nga ahin zaliang nong te ni ahin monsang te khanahin kuki chin te ko ahin hichi kuki chin Eimite ko ekipe chu tangkhul ho alung hangupin aguguin protest a bol jiwin hitin phat hong che in hichi naga movement del ho to government of India in 16-point agreement kiti naga people convention le government of India ahin sign ahin bol chun Nagaland state umding aban le greater Nagaland demand jong ahung ki pan pai pai jin naga ho chen na zo se a ku ki ho del do ding to gon hongumin adin ukrul tamenglong ti ho ala akinai pi je ma ku ki cheng ho hi ahin that panuwin ololin ahin no do panuwin tax adonguvin pezo loading ho tax adonguvin a pezo lo wal no do ti ho ahung ki panin Eimite kukin pin mimanadam an pi na chon kum 1957 apanin 1987 ke ka naga underground te hin kuki ho som gubleli a halba movin mi som lele ni bilham mona ne lo atharove ti jong mimanadam an pi khawin abanin tua ke ne sepai pen hui lovin masang lain kuki national assembly ti khana nomin ama ho hi konpui conference lamka new lamka langa konpui khumuna conference 15 to 18 January 1965 kumin anaumin hicha kinop to na dongzuin kene in MNF ana joinin tin MNF te movement
separate country ti chona ki chepin ti na humin hele chi jong chu na ka te na hin do dalovin chi hongum nge nge hele Eimite chena zo si mi zo ho to pangkho ma kila ding naga gam neu ding te ni ten thil tu gon hongum le len ama jong agu in Eimite a hin dovin a hin thanovin gama lawin mi zo te to hin pan khom ba gam hin kewa le ama to hin ki do di ti ho jong agelovin ten agu in secret killings and secret fightings ti ho ana zingin Eimite chen na ama ho to kinai ho ama ho gama tiu Eimite ei del do jing ta hongum ai le hong ki tholel be se phanin 18 May 1988 kumin pu ne lun ki get lam kai nen mol noi khwa KNF Kuki National Front hong ki put do in ama ho atiman pen ta wi chele kuki te nga kukilen hiding na ka te khuna pa na nam mi te hu do ding ei su gen theu text ei donu anom no mai bol hu Eimite na ga te khuna pa na hu do ding don le kai zo se don sa ta lo ding ti he hin cha kukilen an demand na hoile Churachandpur Chandel Tamenglong Themkhale Sinapati Phabe tua Kangpok P district ti ho chu an hiding dan hin chi ukeng te hin kapu kapa te ga man cheng ove naga ancestral land ativin englo ku kiwara in defense of our ancestral land ti jong in hills a hivin abanin Indo Naga ceasefire federal government of Nagaland FGN te to 1964 an sign sun Manipura extend hin bolvin adin Ukhrul le Maumaram le Tamenglong subdivision na extend hin bolvin hele Eimite jong an kinel kalin sante na satain an do dalin Eimite hi tu chung santen hin mo do khawin bol khil ji ham ipg ham wang ki hello in la ado nom pen taw chu ukeng te zo an hin ukeng te ki do hi le Eimite hi ukeng te do ano eman cha thi diu ti zo an gel ma hi ven aje chu ipui pau khanga pa na Eimite hin Manipur gam ke ding an ki bol khalo ke na dinga movement an ki nei khalo tua tu ni chana su group tu ni chani lo tu ma sang chana su group ho jeng in zong protect territorial integrity of Manipur ti chan ge hi close an umai in de chun phat hong che in Manipur Nagaland to hong ki ko phat no vin Nagaland lang ho jong state hin move in a hele Manipur ate movement hi support a hin phu vin Nagaland Legislative Assembly te hin 12 December 1964 in resolution khada hin pass win integration of Naga inhabited areas in Manipur ti khat Manipura Naga chen na zo se hi Nagaland to gop home ding ti hi resolution an pass unanimous anil kalum lo hela na pass hin a phachom pon abanin 1970 kuminjong kharbe na pass ki novin abanin 1994 kuminjong integration of all Naga inhabited areas of Manipur with Nagaland tin topic mangchain tin assembly Nagaland Legislative Assembly an pass ki novin then a movement hong chal in hele 1980 kumin Silonga Government of India le NNCN peace accord ahin nei ta zen 1980 kumin echi NSCN National Socialist Council of Nagaland Nationalist Socialist Council of Nagaland na echi hong ki put doin Silong accord na chun Government of India le Naga National Council in 11 November 1975 an sign hin echi dongzia NNC sepai ho hi government sepai CRP ti ho le BSF le choma tamta rehabilitate ki bola hin abanin ukeng te khanset na ho hong chalin ama ho lekhabu khat an ji na ba hin ama ho publication souvenir ti ding khana hin Captain Hesio Uni ki te khat an sei ama hin ho thu simdan khat an sei khavin ama hin 1959 kumin Naga Army an zawin gal hangta ni hin nampi na to sungin liopana kitimuna le akim vela kuki ho zo si an halwa me ativin ichi liopana kiti hoi lai mun ham
ken rang ka hepon le khabua ka hin simahin ahe kha nom wale comment section a jong hin sivin lang Eimite le naga mele hoki ka jong ki to mo na hong ki pan hong sang che he chi phat lai ja Manipur Chief Minister Dorendro ahin ukeng te hin Dorendro hin kukite ki thopie tin aseuvin abanin Dorendro noija minister ngai khan ngam deputy CM hin morung mokunga tidi minister hin Eimite langa pusi dongil finance minister hin pu hol khomang hau ki power minister hin ama ho ki ka hin tin boina aum jingin ukeng te na sevele pusi dongilin kuki thingnoi ho ke ne fo amang chai tivin abang komle CM Dorendro in laksagi ape tivin ten thil chom ngon na za chom in ango jivin tichon CM pan PM Nara Simharau an hi lai hin ama kunga chamna iti chana ka bol wangin ka bol zo ta poi ke ka pang zo ta poi anatin aje chu ama hi RK Dorendro pha lai hi government an hard law weak government in coalition jong an hi in hi choban hin state na jong fiscal deficit 80 crores lang aumin abanin risang casing in IM ho ki thopin police le government na to ho thupi ho ima chana simpon agua Dorendro kaila ama CM hiding lunggel anei jingain tichon phat hong chen muntin gamtin IM10 tax a hindong pantan abduction kidnap mi puimang agua tha again lang ki hello ba ki that ti ho Eimite a hin bol panin chalai phat na Manipura governor anahi VK Nayarin president Kumar report an pi na chon risang casing in naga kuki ka aboina a panasaten alan boina new ho namte ni ki ka aboina namte ni pi ki ka aboina aso sayatin boina new isolated incidents that boina new mo hi risangin ama pan la na zala nampi boina kuki le naga boina ti ahin sule ti dengam askop ahin let sa ti dengin ama ta injong ana sejin risang ta injong RK Dorendro hi kukite support si dogil nga pang atin he cho eta Dorendro cabinet sunga kukile naga hon akitulo zen CM pangingen ama cabinet ho kisan full support ana muzolo ana hin it is on 1st January 1994 kumin in Manipur gama president rule ahungumin inla president rule umbangin security force or dobala ki koiwangin boina hi sulhap ana hi pon abanin IMT hin ana hat tho hi win IMT hi gin chan lo bia China panaga training ole ta hangdong tamta Nagaland gam ki muding hi tai tiloi zongumin ai lowale peace accord hongum le government sepe ki pang thei ding he tiloi zongumin disun IMT hi ahung hadubin me mancha tamta hi nevin hitien ama hon cycle gam kai za thing phaile kaimu sai chang ho ahin haluwin kukite hi IM azong phabeb anazau hinla KNF ahung ki phuto zowa kukilen demand hi neiwa panin am ho zong boitan azau tapuwin aile KNT hi am ho seidanin Indian Army ten atosot training pi finance shelter ipi ho bol abana KNT hi alhang pia Burma base even NSN ahung ke IM le ke ahung ki hena KNT hi Burma hi jeba khablo Burma hi je hi Burma langa hung pang khomuwa abana Burmese army ho to kithua IMT Burma apana apum de ahin pum del do hitai ti jong record chom mu theomin hita kukilen ki demand hi amahos gel dana hi naga gam hi hung ki art hlading slice out ki dina naga gam art haba ki gam asim ki go no he ten na sata do dal ding naga gam in chi khajong ke the loading ti chan gen ten announce ti ding mai lo le news vele ni ti a the thang win
ti chun mo va pa hin sim thu zo le an om khalo du thu sam mo se ki toi ku ki ho khanset na ti hin ban ne chain record hin bolin video record hin bolin a video chu hin viral sa in ai mi pi tam tain ahin ging chawin Eimite chunga Eimite chunga phubala nom na lunggel hin nevin etian achunga Bible changi seu to Nagaland for Christ atian Bible chang to Eimite chen na gam zo sia pana no mang ding thagam ding ti to gona hin nem hin iti chun 30 April 1988 in NSNT ahung ki hen tawin faction hungum tan khablang in Burma army ho to ki thoin muiwa te akabuvin adovin hele mi tam ta athiwin muiwa jong athidi che na hin agal kap te mi som thumle ni to hungzama abana khonunga hi khablang to khonunga hi aisak chisi su to hung ki muto vai ta hung ki kom ahiven abanin ki dona hung chel hajingin khablangin muiwa lang apang lam kai tam ta asipai le asivil mi odong tam ta hin thanin iti chun phat hung che chen IMT Burma lang a base the tapovin Manipur mun choma hung base uvin Bangladesh lang ana base now zong East Pakistan an hi lai hin Bangladesh ahung hi phanin a boi tawin abanin Burma langa kene ten jong khablang to hung ki khut zo min IBRF Indo Burma Revolutionary Front ti khat ahin phut dovin ti chun boi na hung min zong mun tam ta Ukeng te to ni ki boi lai min zong ke te hin Eimite na sata ina ki thopio he ti zong he denga pha hin abanin ichi IMT hi independent movement sovereign movement hi jevin a movement chu alien ta ina koivin chi thil neu ethnic class ho vela ki kumnom lovin am ho ma hi amin chumpuin Nagalim guard kitile Naga student volunteer ti ahin phut dovin chi muiwa in Eimite do na ding to gon ani te ho ahin hitia Burma khablang ahung han cha IMT the talowa hitia ahung phanin IMT ding ahung ha satan hiti chun hi cho chunga phubala na dingin naga te chen na zo sia ko ki te dil do ding ti mo wa pa in lunggel le tu gon hin nin boina chu ahung so sang pan ta na hi ai le Eimite zong zo ding zo lo ding lo koi ma ki chalo ti an ki hin hiti chun Kangpo Pi Mission Compound Manipur Baptist Convention noya hi cha hun naga zo si nurse zille theology zil ho zo si akidel do in hiti hin ki het themona ahung sang chen abanin Ukeng te to hin ki boina de sen hi ahung ki panna ti ding mai lawale main trigger hi morelang hi de senin IMT gi na le text adon jong le numei chunga khansen ho ite ku ki ten akin ki zanom pon ai le hita hung ha khan set base ta jevin Eimite zong mi pha bevin more hin dal hawin iti chun KNFT hung hat panuvin kachin langa training ho hung lung panuvin ai le mi tam lo wangvin gal han le gal hang an hi jevin iti naga ten jong aki chanau tam ta awmin ti chun naga te jong ahin puimang panuvin amon khana bol Eimite khat ki bol tit for tet ti hongumin IMT hin 12 May 1992 in pu hol khosang hau kitipa hi more khokom athanuvin abanin 17 May 1992 akumma main pu hlu khotang zo hin thatkin nun 3 June 1992 in on kholen hau kip zo hin thatkin nun hele Eimite zo honglung hangvin moria tangkhul tamta na cheng hivin KNF ten zong tangkhul ten IMT thu api jing jewa hitubang thil so hi ichiza hi naga moria naga zo si adia tangkhul ho koma quit notice apivin moren dal ha diu na dal ha lawale na ki that gam diu na chen thei ta la diu ti jevin 13 July 1992 in naga moria naga zo sien more ahin dal ha ta ven hi
hiti chun boina so do ding thading din muna hum ta jen moria district magistrate in order khare hin so in license thal choi ho la pin deposit bowling in thu pin tu masang tu chung boy hung kipat masanga de tolpan order hin soa license zo sia submitting thal nei zo sia na submitting ti to bang chana hi ana u mahin iti chu house le lam kai hon ana do dalvin atam zon ana submit pon alang khan hin ukru langa hi chi pha lai ta chun ukru la dc pa hin thau license sanga le zagit wal issue na bolin aile hi ukeng ten le kha hin jiwa chun reverse ta in aziwin nakatia kilapia kukite kipi tin hiti amount aziwin hila tua nagatia sangil sangale zagit gun license issue ki bola thala cho Eimite kilapi ti proper documentary proof umahin zo selawa boina jong hong sang chen Sadar Hills District Student Union 10 22 le 23 July 1992 in Bonn in Bolivin Sadar Hills full-fledged Sadar Hills District one in Bolivin ela government in akipinau chu positive ta in don bonivin cabinet na hong ki holding cabinet pha hin sa te leng ki bowling hi district declare hong ki bowling atil chu ku ki te hin hi ku ki te ki pia le agamu ke ding ancestral lenu ke ding to na gelovin je chun I am on dem na tu so in Bolivin iten naga gam in che khadong ke thelo ding ti ho in pansan kinovin abanin Chandel district azong ku ki hole naga ho ki ka boina hongumin iti chu ADC teacher ki la to ki saya 5 September 1992 ta hi hong boy a boy na hi ga se lewan sau je ding hi jen a boy na no metin he tho jeng tin iti je chun ke so Chandelin ban hin bolin hi le iti ku ki le naga ho ki ka kinana new an jong thil su ano me ti jong he ding a pha hin iti chun boina hong piang thei ding din mun anytime full fledged hong piang thei ding din mun aum jen Kuki Defense Force ki ke de hong ki put doin iti chu ama ho tupling im chele naga te khut apana ki hu do thina ding ti hin iti to kilhon chun NLG Nagalim Guard le NSV ti ho Naga student volunteer adia tangkhul le lam kang ho hin ama ho panghomin Eimite hin bulu panovin gamle gu deichat na gamle go kelet nom na ti hovel tian ahong ki pun homovin NLG le NSV lam kaina noisen hita ikina na ho ikibaun ho hi ga ve ding hile gamle go thua boina jong na tamin be sana ding in Chandel langa kangol khunau maring khole molden phaite gamgi thua ki boy ke moljol le ngalan nagate ki boy harup kukil harup naga ho ki boy thangal ho tong ki boy ti hin abanin senapati langa hile gel nelle kadian nalte ki boy cycle gam kaya ti gova jangle makeng nagate ki boy ke kru kukile ke kru nagate ki boy bolelle satin hongdem naga ti te ki boy tamenglong langa lasan kukile lamka nagate ki boy zopi le lenglong ho ki boy ukrul langa tol jangle tangkhul ho ki boy ten tam taumin abanin chorchan pura pangjang le kimela naga ho ki boy gamle go thu tam ta ki boy na aumin gamle go thu hi thu mi hong ki boy teng le thisan ki so te te je na je chu gam hi mi hem hi gam aum ja pieng hi gam aum ja mi hem pieng hi lo mi hem aum ja gam umain pu pa khanga gam nei lo ai lo wale nam khat ya gam nei lo ki ti thil hi thelo anahin abanin state level peace committee ki lam chief minister parlam kaina angumin hinla nago azaw lo je na kana tapon mi ni kina peace thu sen dinga chamna thu sen dinga khat zaw lo giti ai thelo hin idin ki tha ki mar jong hong ki panjing ngum jing hung machal jing idin angumin iti chun 6 October 1992 ni hoin IM10 kukite mi thum beltu kho ain thanovin abanin 10 October in jong mi gu ahin tha bekin on aile gal chu
asu ding tamai na ngum tan asu jong hitan abanin UNC ten Eimite koma quit notice in bolun resolution khada in pason Eimite agam vanu do ding tihin 22 October 1992 in hechi resolution dungju jin 1972 chu base ya la ding hechi masanga kuki na cheng hon nagate agamne ni hive tia phatsana soi kai diu text api diu hotia le agama cheng thei diu hechi agama cheng hon midang chen sa ta lo diu gamdang apa na hung ki pan mi chu ma chen sa lo diu aban le 1972 zo wa hung cheng lu ro hin gam akin thelama na dal ha diu ti na in boluvin thu hin pe we ne le ta boina hung sang chen manipur governor VK Nayar sedanin hichi boina hi IM10 gamle go akele go jeu le NH National Highway 39 le more to phading a go jeu hin aji chu drugs le khamna thei chom chom ho karwar bolna sum kolve na business bolna alo so ding atiu hin more hi mun phata hin tu ni chanin emi thino han a hin piu mitam tai ni hin piu sumle pai hol na nga mun thu pi ta amun galian hi jole international trade center to bang border hi ja hi nagatian IM te na dei ma ma yubin abanin governor pan sebena thoba laum maphodam 12.5 crore ki sanong chu IM10 atam zo sum ade go adu chano hi cho ja hi emite ei do ati jong sein abanin risang gesing sedanin hi chi boina hi gamle go thua ki boizi kumphabek che sa laija kugiten nagate gam ho anala pi ziu kuki uzila IMT hin text tam ta ta don ziu le kuki naga le zaleng no ten homeland adiman bol ziu hi tin asejin ti chun sedan za chom chom hin hin la tua ki se te hi amen deu a hi zong a hi ma hin governor pa se jong di IM risang ke sing se jong di ai va man naga 22 jema se a hin It is KNF 10 jong 10 hours pungka som ban ahin bolvin November tarik 1992 kumin jingka pung liapa nila pung ni chan kika kukilen demand tu chanin winter session parliament na akipu do lo jin demand an bolun hinla chi demand jewin ni macha boina thil so nompon hichi je chun 8 November 1992 in all Naga Student Association Manipur 10 Kohima NSF Naga Student Federation te indefinite economic blockage a support a phongun Naga gam ke the loading Naga gam hu do ding ku te demand hi the loading Naga gam hi the loading tin an hang sabwin iti chun ku ki Naga ki ka boina in Manipur gam pum pi asulingin hitia chu boina honguma mun tam ta honguma ta full fresh ki kam na ngum khanin mun khana khana ka be khan mun khana ale thu khani khana thale khana tha tia hi incident tam ta no min ichi major incident ti de ham thil so lien ta an hlung ho mi tam thin ho hi episode ma sang lain jo kana seitan avinom hon an ve ven lang ichi tua ka hin se chele ki tha ki malang ki helowa aung ki patna in khanset now ataham azoham wangcho ehon ki decide jeng tin hin la ukeng te hin le khabu chan ya su hi ta ja hi seilo phamo hin kukila naga ki ka boina hi Manipur gam pumpi hin sulinga mit mihem tam ta thia in le lo tam ta ki chan lo a nu le pane lo tam ta hunguma ti ho hin hitia hi aji pi pen ho chi pi pi hong hi dangam tila khang thua ki het them lo na ho bol thu thu sim ho a ko na phuba kila tu nom na ho pupa khanga ki tha ki man anaum ho tu khanga pon na ti ho vel gamle go thua ki het them lo na ho gam ke le nom na mi gam ne lo tu banga seina agam gi thua ki lung hlai lo na man le mana gu thima ki tha ki man umjing text ki don umjing ki vo na umjing ti ho abanin sum kolve namun kichu atia National Highway 39 le more kichu ti ho vel hin separate homeland demand je jong hin amani political will politician langa pan in jong su thim na ding imacha tu gon anom pon abanin Manipur gam hi law and order i macha lo na hin boy lai ta in bang adin cycle ukrul gam langa
security force o na ge gua IM10 na pot do la wala ka hin kap de we atile security force te pot do IM10 hung na Eimite khon ni ahin halu ti hovel hin aboi ma main chi he Eimite he chapa na he chi ukeng te ga pa na thil tam ta lesson lan hungum hin la kizui de lo kizui chom lo khoneu cha chen lo ding ki cheng ve thu mo se lo ding galte galmi te lunghan thine ding thu mo se lo ding ki whatsapp dunga mi khong ve anom ki bol ve hi chon nampi unity le chen hom pi ukeng te esan te lungel ato khazi ni cho hi ikiti malong phai lo ham khoneu cha ki chenga e male ma ki veng tup zo lo thing noi neu cha ki nei hlom cha adia 1993 94 boila kene kdf knf tam zong ni lo hlom cha ni hi bin I think noi ana tam hile in a ball in a do dan hi ana hi sa nga long na sa zo ding hin azon la ka se bang samson to bang I ta vin tu hin sam hu hin ki hoi sau ngai tan samson sam sau lai lung puri purwa I samum to lo chu thil di thelo hin ai le sam ki hoi sau tin sam chui pi di hoi sau de ham sam phu ngai aban le hair care ipipm serum ho ne ngai proteins ho ne ngai ani hi nam pi le lai pi di bol de ham kholen le na chen ngai thingno jong lien ta ni ngai sumle pai tam ta ni ngai malchamu malchabom tam ta ni ngai ti hoin chibana thuma don mo se lo ding himacha gin cha thwa thil mo se lo ding ti jong hin tin tun jong tua thil so ho ivet le ZUF hon Eimite chunga milham chunga khut thanai hi jong leo kani le su siat wa bu halwa thang sap ho hi zeleng rong gam he du da he tiu chu chi koi ma pom thei chi pon khang so na jong ki pom lo ding hin chi just inviting war tin lamei tin ai le hitia Eimite khanset na ki sei hoi I piti dolai la de hom hui mu lo in thing na ling lo kap lo in lon hi long poi me kinim lo in thum go zu poi ti ala diu jeng lo dam aji chu anaki khanset ho hinai ken jong ke accept me hin la hiti lom ding in bang ka ging chapoi scientific proof om poi amo sei dan le na hin la anaki sei khat iput le pa te jong Eimite chong jong in sei an sei ju ukeng tian jong phata hin mel chu chu I khat thil khat bang chu an om nan te ti khat he hen naga te hi aham le pau ki bang hi jong apan khom jevin a ha du vin naga hong ki ti ta jevin thing noi khat hin nei thei vin khat chunga khat thil ki bol chu adang ho jo se chong ki bol he ti ta bangin America te panla dan ki vile NATO North Atlantic Treaty Organization any attack on member country is or will be deemed to be attack on all countries NATO member country khat chunga attack ki bol chu nagat NATO member country zo se chunga attack ki bol kila ding hi ti ta hi naga ahama pau ki bang hi zong le ki pun hom na organization khan ahungum jiba ha no hi ven ita ahung ki pun hom the jeba a ki pun hom theilo samson banga an hat ba an khan se te chunga hi samson samum lo lai ta hita hi amo hung khan se no mo hi ti jong he dinga pa hin tu ni hi sau jep tan hi chanin chai pho no ten mun te na om hi chi YouTube channel ngaya bezo sin bonun chi bai le mang pha